A gljiva sam se latio pred 43 godine i to, rekao bih, skoro iz inata. Ja sam biolog po vokaciji, ja sam diplomirani agronom. I kad sam počeo raditi na fakultetu, jedan lijepi dan, nedjelja sunčana, zovu me brati Vrganje, samo Vrganje, ne Gobane, tamo negdje kod Varaždinskih Toplica na Kalnik, i svi traže samo Vrganje. Meni su rekli da ja nemam talenta za to, da ja nemam nikakve oči, da to specijalni ljudi mogu naći tako. I neko je našao jedan Vrganj, mali, ja sam rekao da ja to vidim. Pogledam taj Vrganj, snimio sam kako fotoaparatom, isti dan sam navrao 3 košare Vrganja. I to smo se onda smijali, šalili mladi ljudi i to smo onda jeli. Za tjedan dana ponovno smo išli brati Vrganje, na istu poziciju. Ništa, od Gobana nema ništa, ali drugi gob, koliko god hoćete, gljivac, silu, u meni je proradila intriga, ja sam znatiželjna osoba. I pa kako je to moguće, svi traže te Vrganje, Gobane, a šta ćemo s ovim gljivama drugim, ne? I onda sam krenuo u istragu na fakultetu, prije sam tražio ima li kakve literature, nema ništa, niko ništa ne zna, gljiva je bila jednako smrt. Niko to se s time nije bavio. Nekako sam se dokopao prve knjižice na hrvatskom jeziku, Kamilo Blagajić, naš mikolog, entuzijasta je bio. On je 31. godine u prošlom stoljeću objavio knjigu Gljive naših krajeva, ja tu knjigu sam nekako dobio. To su crtane slike, nekakvih 90 vrsta gljiva. On je prekrasno pisao o tim gljivama, pjesmice, mojoj Minki, supruzi i tako dalje. I ja sam se jednostavno zatelebao u gljive. Ja sam postao opsjednuti. Ja sam noćima to čitao, ja tu knjigu znam da gotovo danas na pamet, ali ja sam to brzo apsolvirao i sad šta ću? Nema ti druge nego u inozemstvu. Talijanski, njemački, engleski, francuski, uči jezike i prema tome onda sam skupljao literaturu, što sam god mogu naći o gljivama, hodao po izložbama gljiva. Konačno ja sam bio u Ljubljani na Gospodarskom rastrovišću bezbroj puta gledat tamo izložbu gljiva, Rastava Gobne. I tamo sam stekao brojne prijatelje i dan danas ih imam i onda kontroliraš sam sebe. I tako se to rodila nezadrživa ljubav prema svijetu gljiva, prema gljivama. E sad, kako učiš, tako i pišeš, tako da se ja do danas objavio već nekih 20 knjiga o gljivama, ima i prevedenih na slovenski jezik, Gobarski vedeš, Obzorje Maribor je objavilo, zatim imam kuhanje gljiva, tako nekako se zove, dakle isto Obzorje Maribor je to objavila na slovenskom jeziku, onda imam prevedene na makedonski, imam prevedene na talijanski, i ja znam, imam cijeli niz tih izdanja, više i ne znam uopće koliko ih imam. I najveća knjiga koju sam do sada objavio, a to je usput rečeno i treće dijelo u svijetu po obimu materije, to je Enciklopedija gljiva, imam je tamo u uredu, možete i slikat. 2000 vrsta sam objavio slikom i riječu. I sve te slike ti panoji, to su uglavnom slike iz te enciklopedije. I eto tako, kreneš raditi i radim. Onda kad smo postavljali izložbe gljiva u Zagrebu, ja sam postavio 100 izložbi gljiva, diljem Hrvatske i van nje i u Makedoniji, svugdje me je bilo. Te gljive jadne sve završe nakon 2 dana u smeću. I intriga, pa kako te gljive sačuvat da ih narod prepozna, da ih sve ne bacimo? Onda sam zamolio kolegu Andreja Cizelja, to je jedan prijatelj koji je radio u Plivi na liofilizaciji lijekova i tako dalje. A ja sam čitao naravno o liofilizaciji, ja sam to pratio, pa sam ga pitao, bi li ti meni jedno par gljiva liofilizirao da ja vidim šta ćemo dobiti, rezultat. On je to meni napravio, gljive su tu zauvijek kao uspomena u boci, piše ko ih je liofilizirao pred 20 godina i od tada se rodila ideja u mojoj glavi da se napravi ovaj muzej gljiva, edukativni centar. Pokušat ću recimo ovako, ja sa gljivama nikad nisam se bavio, niti sam ih proučavao zbog toga što ih hoću jesti. Ja nisam mikofag, dakle nisam osoba koja uživa u jelu od gljivama. Ja ih pripremim za društvo i za prijatelje. Za sebe osobno nikada mi ne padne na pamet da spremam jelo, premda imam doma i tartufa, i smrčaka, i gobana, imam što god hoću. One su za mene bila baš zagonetna priča zbog toga što su svi govorili da je to gljiva jednako smrt. Svi traže samo te gobane, a znam da ima drugih 1000 vrsta gljiva i onda ta opsjednutost i želja za znanjem, za otkrivanje novih vrsta, evo je to što se desilo. Ja sam vam do sada uspio objaviti 45 potpuno novih vrsta gljiva koje nikad svijet nije vidio. 2 tartufa su ovdje u vitrini, možete ih snimiti. Jedan se zove Tuber donaguato, zahvaljujući ovim psima.
ova ženka se zove Dona, a on je Goto i onda sam ja spojio njihova imena, tako da sam dobio naziv roda, tuber je rod, a vrsta je Dona Goto. Prema tome to je jedinstvena gljiva. Ima tamo još jedan decipiens, također nova vrsta i sada u svijetu je poznato, plus ove moje dvije, 13 vrsta crnih tartufa, ima bijelih i drugih, tako da usput rečeno sad radim knjigu samo podzemne gljive i negdje sam na polovici, ja ću se truditi da to završim čim prije.